камонвари машҳури тоҷик зебинисо рустамова қаҳрамони бисёркаратаи ҷаҳон, аврупо, иттиҳоди шӯравӣ, тоҷикистон ва ҷоизадори бозиҳои олимпӣ 29 январи соли равон 60 сола шуд. зебинисо рустамова дар таърихи варзиши тоҷик чандин саҳифаҳои дурахшон боз кардаанд ва ҳоло мо суҳбате дорем бо хонум зебинисо рустамова. шуморо бо ҷашни зодрӯзатон нахуст табрик мегӯям. ба шумо тани сиҳат, дили беғам, хотири ҷамъ ва тамоми хушиҳои рӯзгорро таманно дорам. лутфан ба бинандагони мо мегуфтед ки феълан шумо бо чӣ кор машғул ҳастед? ман ҳозир чӣ кор мекунам? ҳозир кам ёрдам метиҳам ки дар вилояти суғд намуди камонварӣ пеш равад ва ҳамин сексияро дар ҳамон ҷо ташкил кардагӣ ва вақтҳои холӣ, умуман вақтҳои холӣ вақте ки дорам рафта ба ҳамин ҷавонон машқи камонвариро меомӯзонам. ғайр аз ин раиси ассотсиатсияи олимпичиёни тоҷикистон ҳастам ва бисёр чӣ гӯям ҷамъомадҳо мегузаронам дар бораи ҳаракати олимпӣ. ҳаракати олимпӣ чист ва барои он ки бисёртар ҷавононро ба ҳаракати олимпӣ ҷалб намоям. яъне тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҳаракати олимпӣ. ба ҳаракати олимпӣ. ҳамин ду коре ки ҳозир ман бисёртар иҷро мекунам, чунки пештар бисёр бо ташкилоти ҷамъиятӣ доштам, маркази дастгирии кӯдакон ва наврасон ки дар он ҷо бо барномаҳои зиёде кор мекардам, лекин ҳозир ва 2 сол шудааст ки дар ин барномаҳо кор мекунам ва асосан дар варзиш ҳастам. ҳамчун коршиноси соҳа имрӯз шумо дар бораи вазъи кунунии варзиш дар тоҷикистон чӣ гуфтаниҳо доред? умуман гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки мебинам вазъи ҳамин варзишро ва мегӯям ки он меъёрҳои ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ки давлати соҳиби истиқлол дошта бошад ҳоло дар тоҷикистон мавҷуд нест ва бо як шаблон кор мекунанд ки ин нодуруст аст. Чунки агар имрӯз барои ман яке аз федератсияҳои ки барои ман фикр мекунам ки дуруст кор мекунанд, ин федератсияи футбол. Чунки масалан ҳам сармураббӣ доранд, мураббии озод доранд ва онҳо кор мекунанд ҳамчун як давлати соҳиби истиқлол. Лекин агар дигар намудҳоро бинем, агар онҳо ихе кор намекунанд. Имрӯз агар дигар давлатҳоро бинед, агар марказҳои омодагии олимпӣ доранд, дар масалан мактабҳои маҳораташ олӣ ва марказҳои олимпӣ онҳо дар якҷоягӣ кор мекунанд. ҳарчанде ки имрӯз ба бозиҳои олимпӣ ҳамагӣ 1.5 сол мондааст, бисёр вақти кӯтоҳ ва чунин барномае тайёр мекунанд ки омодагии варзишгарон ин аз ҳама асосӣ ҳаст. аввал омодагӣ, баъд иштирок дар мусобиқаҳо. албатта барои ширкати варзишгарон маблағгузорӣ зарур аст, сармоягузорӣ, зеро танҳо бо буҷаи давлат имрӯз мо наметавонем ки варзишро рушд бидиҳем. ҳамин не? ин дуруст маблағ лозим аст, лекин мураббиён ҳам лозим аст, баъд худи варзишгар лозим аст ки ҳамон барномаро иҷро кунад, чунки иҷрокунандаи барномаҳо лозим аст. Масалан имрӯз як давлати мо ба фикрам мондааст ки варзиши касбӣ надорад. имрӯз мо варзишгаронро кӯшиш мекунем ки онҳо ҳам таҳсил кунанд, ҳам кор кунанд, ҳам бо омода натиҷаи зиёд нишон диҳанд. ин нодуруст аст. мо имрӯз бояд ки ба варзиши касбӣ гузарем ва бояд ки воҳиди корие ки дар қонуни варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ҳаст, масалан варзишгар ҳаст воҳиди корӣ, лекин дар тоҷикистон ман дар ягон мактаб надидам ки ҳамин касб бошад воҳиди корӣ. хонум зебинисо, маълум аст ки соли 2010 бо ҳузури президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон мулоқоти эшон бо варзишгарон ва кормандони соҳа баргузор шуд. ба назари шумо баъди ин мулоқот оё пешравӣ дар варзиши тоҷик ба назар мерасад? умуман ин вохӯрии аввалин маротиба буд аст ва барои ҳар як варзишгарон ин бисёр қувваи бузург дод ки сарвари давлат бо варзишгарон вохӯрӣ кард, вохӯрӣ гузаронданд ва баъд аз ин бисёр иншоотҳои варзишӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ба сохтан даромаданд, сохта шуданд. масалан ман ҳамчун варзишгари давраи шӯравӣ ва
همچون مثلا حاضره فخر میکنم که مثلا ما حفظ شناوری نداشتیم پیشیده، امروز ما حفظ شناوری داریم. مثلا قصر ورزشی نداشتیم، ما امروز قصر ورزشی داریم. امروز در مثلا درواز وقتی که من رفتم و قصر ورزشی رو دیدم، بسیار برای من یک افتخار بود، چون که کی فکر میکرد که درواز قصر ورزشی میشه، یا اینکه در پامیر در میدونید این بسیار، یا اینکه جرقتول همین رو وقتی که کشاده شوی همین میدان های ورزشی رو میبینی و این قصرهای ورزشی رو میبینی، یک منمی دولتی صاحب استقلال بودن خود رو حس میکنی، چون که امروز ما میتوانیم خودمون برای سالم گردانی خلقمون کوشش کنیم. وضع کمانوری رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ 10 سال نمود کمانوری در تاجیکستان نبود و همه کمانورا از اینجا رفتن و فکر کردن که در اینجا کمانوری نمیشد. ولی که چخیر که شما گفتید سال 2010 همین مسئله رو هیچ کس نبرداشت، لیکن جناب اولی خودشون همین مسئله رو برداشتن که مثلا نمود کمانوری رو در تاجیکستان مکتب‌های و کمانوری رو باید که در تاجیکستان تشکیل کنیم گفته، خودشون همین رو گفتن و امروز حاضر دیده برام دست من حاضر در ولایت سوخ مکتب کمانوری تشکیل می‌یابد، مثلا در دوشنبه به فکرم و گمان دارم که امروز صف جوانان نورسان زیاد میشد به این نمود و همین واقع بود که مثلا کمانوری سو شد، لیکن گمان میکنم که این یک اصلاح شونده هست و نمود کمانوری این نمود ملی ما حساب می‌یابد، نمود نیاگانمون حساب می شود و چطوری که میدونید در تمام دنیا نمود ملی خود رو از نمود معاصر زیادتر میدانند، همیشه نمی مبلغ زیاد هم میدن، چون که این نمود ملی خود و اون رو در همه جماعت های همون ملی خود اون رو نشان میدن. مثلا البته با نمود کمانوری مصرف های مبلغ های بسیار در کار، چون که هر یک کمانی ما این بسیار مبلغ زیاد رو طلب میکند و امروز هر یک پدر و مادر مثلا نمیتواند اون مبلغ رو بیارد، برای همین از اینجا کمک دولت البته لازم است. زیبانیسو میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. شما به مثل آن که من بیش از 40 سال مقدم با شما همین خیلی هم صحبت میشدم، امروز هم گمان میکنم که شما همون زیبانیسای پیشین هستید و بگید که آرزوهای شما چی هستند؟ هم در زندگی هم در ورزش. آرزوهای من این آسمانی کبود تا اینکه در تاجیکستان آرامی باشد و میخواهم که همه خلق من چون که خلقم رو بسیار دوست میدارم و میخواهم که همیشه در لبهای آنها تبسم باشد، زندگی آنها خوب باشند، آنها سلامت باشند همیشه و البته همچون مادر میخواهم که حیات فرزندای من روحشون همیشه سفید باشد. تشکر زیاد خانم زیبانیسا رستم و ما بار دیگر شما رو با جشن زادروز تبریک میگوییم و امیدواریم که این صحبت های ما باز در آینده برگزار می شوند و برای عملی شدن آرزوهای نجیب شما به شما ما برای کار موفقیت آرزومندیم و خواهانی آنیم که شما همیشه همچون ترغیبگری حقیقی طرز حیات سالم و حرکت المپی در کشور با ما باشید. سلامت. تشکر.